Mai ko koi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel victim re na la mai thon riu dare asai July dare group na padai kum singnei na chui na pungu the Gaanphiu Mail Tamenglong local newspaper king in sap the call Tamenglong July dare group na kathum Tamenglong word number ta cha chapagan dong kunbu khawlung ba minun rui ka gan ting sang na kasinai minun rui chang katam lau mai ta Khuan gong bam sini ta lau chat mak na ba mi sang rui ka niu ra na ngam mai phung pat kai lana chang Saturday nung tai katam kan thei ka chung luang le Maryland ka khawi mi tong chang hai Tamenglong mai nun khang na ram mak na to sim subdivision khaw lung ba mi nun khang ni lifeline chang suna bam chongi kumna mi tong chang hai Manipur tung ka kun liang mai Assam khani Nagaland border dang khaw lung ba mai nam nun pang tangan alam bam chonge khani mi tong chang hai ri Assam ngan tat alam bam chonge government concerned authority ri mi chang hai tingkum tamru inbu ka siam katam lau mak na gwang kan mi khau kunbu khawlung ba mai kai minun rui kanyu ngam mai phung pat na chang hai katam bam chongi tuna kunbuk tuang kan thau ardi apan rui chamla mai khau sa indau kane mi tuang chang katam kan mai tai kan sa gri sendui suna in kha lau minai gan sa gri kanyu tuang gari truck khani bai mai taw phungnu mai gari nun phungpat lau mai nai kane inbu na kunbu khawlung ba mai volunteers ka singai si na kanyu tuang inthuk mai tan azu ka lau na chang hai katam khang pat kai kane chang si mai rigari tat kalu ba mai nun khang na ram na phai chang tat kalu ba mai nun khang ngan na kung mai jilaw na gwang kan chongi inbu na school tat mai allow in sam na nun khang kung ran mai jilaw na bam ka zinai minun rui ta lau zi mai ta lau mak na ba mai sang rui ram bai mai ma khe tu na kunbuk minun rui tan chongi tu na san dau kane Infal July tarik na kathum Tribal Youth Council Manipur General Headquarters Ri Asai Sunday Kausang na Katong Legal Awareness Program Jingkhulong Village Community Hall Lamsang Infal West Kau Tatkai Kanthe Program da Manipur State Legal Services Authority Khani District Legal Services Authority Rigariu na Langkan Chongi Legal Awareness Program Kautai High Court of Manipur Tong Senior Advocate R Daniel Ramsan Rui Tribal Rights Lam Kau Salokani High Court of Manipur Advocate Zangdim Liu Kon Mairi The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act kum singkhat phai security ta chat na security on topic khaw salokani kum na advocate Zangdim Liu Kon Mairi interactive session khaw legal queries kani concern kwai taw lokani Infal July tarik na kathum Churachandpur District Headquarters khaw kaloi na Staff Selection Commission Examination Center lautat kan the Churachandpur khaw SSC Examination Center kaloi na lautat kan mi khaw Cookie Students Organization General Headquarters ri chunku mai indau kan the SSC Exam Center ka gancha na lautat kan mi ri Manipur latluri exam thani sini exam center ta tangam mak mainun khang ka daw cha mi tai ti lautat ni the tuna nei la mai indau kan ne KSO delegations nun New Delhi khaw SSC chairman da na Churachandpur ka exam center ka loi na laudat kan mi khangta chunku mai indau kani KSO delegation pangkhau chai KSO GHQ khani KSO Delhi and NCR Education Department ong leaders nun ka zau kani SSC Churachandpur examination center la laudat kan mai rui in sam na nun du thang sendoi inting na national competitive examination thatat bam mai tai in tau thu ko company the to na KSO leader te ri sakane mi da kau KSO GHQ Staff Selection Commission kau Churachandpur Exam Center ti high permanent status ti lau khang appeal sukani KSO thilai na district kau high competitive exam kau lungning good ba mai pai na nai ba mi kumai sang ri kan yu tong ka hau mi tai insana ti kai lau ma khang karam ran na center high lagwang lau da do tu na sakane Ukrul July tarik na kathum Tangkhul Naga Strong Apex Civil Organization Subam Mai Tangkhul Nagalong President Sword Vashum resigna Manipur Governor Ajay Kumar Vala ta Friday nung tai ariuna Indo-Myanmar Border Fencing Delimitation ADC Elections Kani State Budget Bifurcation Lam khau kaloi na memorandum tilaw kanthi TNL ri Indo-Myanmar Border kau fencing subam mai ti hai tan na nu ni mak mai memorandum khau tai indau kane border fencing tai naga mai tuang chun chap mai talani mak na Subam tongde tuna sakani border fencing the colonial gan khau man sai nun tuang nu na mai mak na tan gai kan mai tai le in sam de tuna sakani naga mai khang suna border fencing high territory issue na ram me tiki identity issue ni ye tuna memorandum khotai hi kani fencing tai naga mai tuang ram lung khau rang kai tuangi kumna mi tai rui zai riang akhat na mai history khani culture akhat na mai ta kalang tipat law ba mi tuna sakani Manipur government rig mi kum singnai na china kathum tang kaniu tuang gwang tang mak mai tai border fencing biak ngang launa man sai nun tuang pian mak mai tai ti sum khang subami tu na TNL ri to khoi ti kane tiki naga community to border fencing project ti hai the bui bam pu sini athung bam pu ni de tu na sa kane
TNL delimitation kau insam mang mai issue lamni salokani TNL telai na ching district represent sumai MLA nun chong constituency sai average population ching riksanai na tachat inbu na ye ching tong constituencies nun high area dai khani rambam si gaye tiki inzang tong MLA nun thu ching rikdai na kathum daw population kau ringu square kilometers lung khau bambami tuna sakani delimitation formula kathan kau tu geography le population kau zaw na sulau khang governor kau sangwai kani Manipur Assembly kau seat rik zeruk nai milung kau tamru na pung seat hai ching district khang tini mai thawi milung kau tai chui na kanai hai na ga mi khang kumna ru na kathup hai cookie chin groups khang tinu we tuna memorandum khotai hi kane Tamenglong July 3 Group Nagatum. Tamenglong Town Churches Union tong half yearly prayer meeting Saturday nung lautuan. Dui Luang Baptist Church Khao Town Church nun tong pastors, leaders azu kazaut na tatkay gante. Meeting ko tay Ziliangrong Baptist Church pastor, Reverend Chinkyolo Nanggon may resign na special prayer gan lama khao raguang tuang gay champong wang lau kane. Half yearly prayer meeting nung tay TCU President Associate Pastor Reverend Guikhanliu Malingmei Tamenglong may guay khao chu zang may tay nai na ram guay na lam khao gay inbu thao khang appeal sukani. Tamenglong may guay ram guay na lam khao kalai may nai mita church leader guay kahao ba mi tuna sakani. Town Churches Union hai Tamenglong headquarters khao nai may church guay kariu na kasiap may puam mi tuang puam hai bumang lam khao chang zai lau mai khani charuang ta gay ni mi chang khao ma chuang lo na bam chuangi kumna mi tuang puam hai church le kariang nai mi issue khao chu zang may phungwang khang karamba may puam me. Town Churches Union with Local Churches Administration the control sumagi kumna church guay kanyu tong gay ni may doctrine khao tat kay na bami tuna cham de rit thai kane. Tamenglong July 3 group na kanai. Khaupum area khaupalup dali may khao kalai dai may akhat suna. Buandai Green Words Artificial Turf Ground High Friday nung tairi. Khaupum Village Noni District khao Dinggang Lunggang Mai Chairman Hill Areas Committee Manipur kani MLA Ringu na paday nung ba SG Assembly Constituency re-inaugurate sulaw kante. Mitong artificial turf ground Khaupum area kau laan palaw mi highway jabuan nun sports infrastructure gay inbuku may ta machun na ba may tigwang tanglaw may akhat sukante. Turf ground tayo sang may buwan ka may kani lungday liu ka may puy kanay zan kau buwanda green words tuna tuwalaw kani tuna cham de ritithay kani. Buandai Greenwood Artificial Ground inaugurate sulaw may highway Khaupum area kau sports kau kalai dai may naip ni the khani plup dali ni may nunrui kaniuton talent dian pat kang platform guy mitay naip ni the tuna cham de rit thai kane. Press release July 3 group na khatkum singnay ni na pungu. Tatkan may thangza tingmig nung Mr. TP dining Honorable MP Lok Sabha Manipur Workers Strong Leadership Bangkau meeting lang law na Indrianglong Ward No. 3 Maryland C Center Chabagan Rui. Kariu na sang thao dai thao may tuang luan khao ka phiat lau kan thi kadai suna tao changpum sinaba may luan khao dimdua lau kan meeting host lau may chabagan chairman khani youth leaders ka guai rui guang ka chau chui lau na youth club office ka tai tat kai kan thi meeting recording secretary Mr. Gaiswag Longgang may Honorable MP Lok Sabha Manipur Sir Alfred Author Workers rate sulau kan work site visit sulau kan namjong may khin nun le ka zau na Mr. TP dining Roy tatkay ni may tuang tan DPR lalaw lana tatkay law kane. Tatkan may tarik chui na pungo June kumsing na chui na pungo nung tay Mrs. kay Bolivia may resign na chang si may bamgoy visit sa law kan tuang ngay. Kagi nay may jam tit hai pat may. Tamenglong Football League kumsing na chui na pungo PRM Group rate may gway na kang punggong law na ba mi? Mi putuang League High August tarik root na khat kore September tarik charuk kumsing na chui na pungo ngan tatkay ni. Club's registration hai lalaw na bamti, lau chuan kwang root na khat makai rating zin kwang nai ngan, Vintage Highway Grace Building Tamenglong Headquarter kau, gwanga club registered lau nup ni. Kalam inbu na thai lau ni migway rui, 8413931417, ramit hai prmofficials@gmail.com kau alam lau nup way. Asa Career Academy Tamenglong, Central Khani State Competitive Exams tani megway khang, Asa Career Academy Coaching Center hai lalaw na ba mi academy tong third page hai July 3 group na charuk kum singnay na chui na pung khao ka haudat ni foundation course SSC banking railway LIC khani bai me Central Khani State Competitive Exam khang offer suna ba mi class 12 loi mai khani bachelors loi mai ra mi thai taw tat kai na ba minun roi mi tong ka daw cha mi hai lalaw nu we ka bam roi Eden Hill Tamenglong opposite to post office khani inbu na thai law ni me goi roi 9233638944 hamit hai 9100657509 kau alam lau nu way.
Tamenglong ting nai luan dui luang bu tari gru na padai kum sing nai chui na pungu lau chuan ting rai na ye kalan muak na ye ting sin ting rai na ye sing bang ting rai na ye dui luang bu tari gru na pungu kum sing nai chui na pungu lau chuan kalan muak na ye ting sin sing bang ting rai na ye mai ku wai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin rek ngan mak na thon ku wei asai khung tu cham hai khoring ngan lau thi in thuan lau thuan khuang ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thuan ko thei